Amazona, rijeka duga gotovo 7000 km, teče od peruanskih Anda preko Kolumbije do Brazila, u kojem se uljeva u Atlantski ocean. Ta nesvakidašnja rijeka poziva nas na putovanje. Nalazimo se u Iquitosu, gradu izgubljenom usred Amazonije. To je enklava u kojoj se može doći isključivo zrakoplovom ili čamcem. Posvuda na obalama rijeke susrećemo plutajuća sela ili kuće na postoljima. Ljudi ovdje žive u skladu s pravilima Amazone i njezinih pritoka. Na nekim mjestima nema asfaltiranih cesta, već samo kanali i piroge kojima ljudi odlaze s jednog mjesta na drugo. Iquitos je mjesto polaska prema amazonskoj prašumi. Nekoliko puta na tjedan ovaj hidroavion prevozi desetke osoba u osamljena sela. Sada je 8 sati ujutro i putnici pristižu. Poručnik Karol i satnik Hidalgo vojnici su peruanskog vojnog zrakoplovstva. Jutros putuju u Soplin Vargas, mjesto udaljeno 500 km od Iquitosa. Nalazi se na granici s Kolumbijom. Donde se leti oko sat i pol. Najprije se leti nekoliko desetaka kilometara iznad Amazone. Hidroavion potom leti iznad šuma u kojima vjerojatno nema ljudi. Približavamo se ekvatoru. Kada vremenski uvjeti i rijeka to dopuštaju, satnik Hidalgo i njegov poručnik lete ovako 3 puta na tjedan. Kada letim, imam osjećaj da se nalazim u trodimenzionalnom filmu. Nemaju svi takvu mogućnost. To je veliko zadovoljstvo. Kako je divno vidjeti sve te izvanredne krajolike. A mi imamo sreću da svaki dan letimo iznad ovog područja. Satnikova sreća ne bi bila potpuna da nema to zadovoljstvo da je na usluzi narodu. Meni je najvažnije to što priskačem u pomoć ljudima kojima je ona najpotrebnija, a žive na najosamljenijim mjestima. Zahvaljujući vojsci, uspijevam spojiti posao i svoju strast. To je prema mojem mišljenju najvažnije. Već 8 godina letim ovuda. Nekoć ondje kamo idemo nije ni bilo sela.
Nekoć vam je trebalo nekoliko mjeseci da dođete onamo. Zahvaljujući hidroavionu, potreban je sat i pol. Da nema vojnog zrakoplovstva, da nema grupe 42, ovo bi stanovništvo bilo potpuno odcijepljeno od svijeta. Na ovaj način država također osigurava zaštitu granica. Nakon jednosatnog leta pojavljuju se prvi riječni meandri. To je jedinstven krajolik u svijetu, koji je, prema njihovom mišljenju, svjetska baština. Baština koju samo šačica Peruanaca ima priliku vidjeti. Šuma je nevjerojatna. 70% Perua prekriveno je ovom šumom. Zaista smo silno povlašteni. Možemo ići onamo kamo malo ljudi može ići. Ovo su prekrasni krajolici koje ne možete vidjeti nigdje drugdje na svijetu. Zato toliko volim letjeti iznad ove regije, ovoga tako posebnog dijela Perua. Marija leti ovako 5-6 puta na godinu. Sa svakog putovanja vraća se s robom koju su naručili stanovnici Soplin Vargasa. Takvu bi trgovinu bilo mnogo teže organizirati da nema hidroaviona. Nakon sat i pol leta vrijeme je za slijetanje. Avion oprezno slijeće na Amazonu. Marija se mora voziti još 20 minuta u pirogi da bi došla u selo. Ukupno će joj putovanje trajati malo manje od 2 sata. Pirogom bi mi trebalo otprilike 25 dana, a i više, ovisno o uvjetima na rijeci. Ako je suša kao sada, morala bih ploviti gotovo mjesec dana. S druge strane, ako je rijeka veoma visoka, putovanje traje samo 10-ak dana. Ali ako je čamac pretovaren, može potrajati i 25 dana, gotovo dvostruko. U najboljem slučaju 12 dana do Iquitosa i najmanje 8 sati do najbliže bolnice. Ako se netko od nas razboli, možemo, hvala Bogu, otići u Kolumbijski medicinski centar. Uglavnom nas ondje prihvate. Ali kad nas njihovi liječnici odbiju liječiti jer smo Peruanci. Otkako je uspostavljena veza s Iquitosom, selo se znatno razvilo. Premda još nema bolnicu, već postoji banka, pošta i nekoliko manjih trgovina. Godine 2010. otvorena je i škola za najmlađe. Budući da je putovanje stoji oko 200 kuna, Marija katkad oklijeva putovati u Iquitos. No ta joj sitna trgovina omogućuje da prehrani obitelj. Očito je da ne mogu obavljati svoju trgovinu pirogom kao prijevoznim sredstvom. Trebalo bi mi previše vremena za isporuku. Ali teško je i avionom jer je skup, osobito ako imam malo narudžbi. Stoga putujem samo kada dobijem veliku narudžbu. Tad odem po robu, eto, to je posao kojim se bavim. No, bavim se i šivanjem. Šivam odjeću i prodajem je. A mogu zaraditi i na feštama koje organiziramo svake subote u selu. Na njima prodajem kolače, sitne zalogajčiće ili voćne sokove. Ovog je puta imala pomalo neobičnu narudžbu. Princezinu haljinu za veliko proštenje. Na ovom putovanju Marija je zaradila oko 400 kuna i lijep osmijeh. Ulaganje truda u lokalno stanovništvo izvor je radosti vojnicima, ali i životni poziv misionara koji već stoljećima dolaze u ove udaljene krajeve. No, oni nisu jedini.
26-godišnja Adriana upravo završava liječnički staž. Ovog jutra počinje novi život. Ovo joj je prvo iskustvo u selu na Osami. U peruanskom dijelu Amazone svaki liječnik na početku karijere mora provesti 1 godinu među najudaljenijim stanovništvom. Selo Santa Maria udaljeno je 1 sat plovidbe taksi čamcem. Vožnja stoji oko 7 kuna. S njom ide Margo, medicinska sestra. Obje rade za Ministarstvo zdravstva. Hajde, doktorice, idemo. Dobrodošli u Santa Mariju de Orial. U ovome selu živi 889 stanovnika, među kojima je 10 trudnica i 35 djece mlađe od 3 godine. Margo poznaje svakog stanovnika po imenu. Već 5 godina kroči ovim selom. U Santa Mariji de Orial ljudi se bave ili poljoprivredom ili ribolovom. Nijednog liječnika. Žanet, operacija će biti ondje. Idi, uskoro ćemo početi. Dobar dan. Uskoro počinjemo sa zdravstvenim pregledima. Djeco, odrasli i trudnice, dođite. Hajde, dolje ćemo u školi. Nemaju mnogo vremena. Dobar dan. Je li vam sin ovdje? Dobar dan, kako si? Moraš ići na pregled zbog vrućice, inače bi se mogla pogoršati. Tek je 8 sati i već imaju hitan slučaj. Jedna žena treba roditi sljedećih dana. Živi na drugom kraju sela. Dobar dan. Kako ste? Dobar dan. Osjećam glavu ovdje. Čini mi se da je dijete ispravno okrenuto. Osjećaš li kakvu nelagodu, bolove, trudove? Da, počinje me boljeti sa strane. Sa strane, dobro. Ova majka 2 djece već 24 sata osjeća početne trudove. Dijete ti ima normalan puls. Dobro, sve je u redu, možeš ustati. Morat ćemo voditi računa i o tvojem cijepljenju. Gdje si planirala roditi? Ovdje? Da, kod kuće. Vidiš? A tko će biti s tobom dok budeš rađala? Moja majka. A tako, mama. Ne smiješ nimalo riskirati, stoga ne okljevaj otići u bolnicu, dobro? Tomu i služe medicinske službe. Hvala lijepa. Vidimo se na pregledu. U ovom selu žene rijetko odlaze u bolnicu. U skladu s tradicijom rađaju kod kuće. Tako je u 90% slučajeva. Samo se rizične trudnoće nadziru u jednom od rodilišta u Iquitosu. Posjetit ćemo obitelju u kojoj je kći upravo rodila. To će biti prva kontrola tog djeteta rođenoga prije 7 dana. Moći ćemo mu opipati lubanju i ispitati reflekse. Sve ćemo provjeriti. Je li to ovdje? Jest, možemo provjeriti diše li dobro. Dobar dan, je li dječak ili djevojčica? Djevojčica. I spava li dobro? Da, jako je mirna. Čeljust, provjeravam da nema procijep ili kakvu malformaciju. Sad ću provjeriti plantarni refleks. Dobro je. Ovo je prvi put od njegova rođenja prije tjedan dana da liječnica sluša dijete. Eto, sve je u redu. Djevojčica je savršena. Jesi li primijetila nešto neobično kod nje? Groznicu, da odbija majčino mlijeko ili ima napadaje plaća? Ne. Dobro, izvrsno. U ovome selu, kada žene rađaju kod kuće, uzmu ovakvo uže. Muž stane iza nje i zajedno čučnu. Počnu snažno povlačiti uže. Kada dođe trenutak da žena snažno tiska, vuku ga svom snagom. Kad je dijete na izlasku, par veoma snažno puše u plastičnu bocu kako bi izašla posteljica. To je tradicionalno vjerovanje. Svi ovdje vjeruju u to. Premda Margo i Adriana prihvaćaju te običaje, nastoje majkama udjeliti savjete kako ispravno hraniti i podizati djecu. Jolanda, djetetovi ti ruke moraju biti na dojci. Zatim joj stavi bradavicu u usta.
Ovako. Pričekaj. Tako. Evo. Pričekaj da je uhvati. Evo, to je ispravan položaj. Susret s ovim obiteljima prilika je i da doktorica Adriana otkrije lokalne specijalitete. Kako je to jelo? Umita. Kako se priprema? Prvo treba samljeti kukuruzu u ovakvom mlinu. Dakle, melješ kukuruz. Da, i umjesim ovako tijesto. U to dodam ulje, maslac, začine i papar. I spremno je. Poslije staviš tijesto u list i oblikuješ paketić. A kakav je to list? To je list kukuruza. Potom ćemo uroniti list u kipuću vodu, inače ne bi izdržao, pokidao bi se. Cuando no se le echa agua hervida, la hojita rompe. Ukupno će tijekom jutra pregledati i preslušati 6 žena i 3 djece. Ali prije nego li nastave s pregledima, uzimaju kratku stanku. Nalazimo se u tropskom području. Vrućina je katkad neizdrživa. Imate li možda kokosova mlijeka za prodaju? Za prodaju? Da nam ga prodate. Ili možemo uzeti sok od trske. Rečeno, učinjeno. Ovo je selo poput supermarketa. Želiš samo ovo? Samo malo da utažim žeđ. Obično se ovdje kokosov sok pije ovako. Tako, ravno iz oraha. Sve ću popiti. Ukusno je. Da, slatko je. Kokosov orah, šećer od trske i mnoge druge poslastice. Ali ovog jutra Margo je odlučila naći veoma popularno jelo među stanovnicima Iquitosa. Što je to? To su školjke. Churros, conchas, churros. Ahora ya son como... Čini se da služe za ukras. Dođi ovamo. Ovo je sinamio. To se jede? Da, jede se. A ovo je veoma važno stablo. To je buriti. Sadržava 100% ženskih hormona. Gle, nešto se miče. A, to je životinja. Ese de acá es un animal. Ovo nas ne uče na medicinskom fakultetu. Nema kolegija posvećenih ovomu. Postoje dodatni kolegiji izvan glavnog programa, ali uzbudljivije je iskoristiti ovu priliku da učimo i shvaćamo. Dobro. Samo da ne padnem. Ovdje se čini lakše. Por acá está mejor, por ahí. Margo se bliži cilju. Posljednji sam ih put vidjela u San Juanu. Skriva se u središtu ove palme. Osluškujem ima li surija. Ako začujem grebanje u deblu, ako začujem glasan zvuk, znači da ima surija. Ako ništa ne čujem, znači da ih nema. Valja biti strpljiv. I djeca i odrasli u selu obožavaju ih jesti. Na tržnici se jedan suri prodaje za 7 kuna. Gledajte, evo jednoga malenoga. To su ličinke kornjaša, kukca koji iznutra uništava drvo palme i kokosa. Suri su veoma važni Peruancima jer sadržavaju mnogobrojne bjelančevine i lipide, zdrave masnoće. Zato ih rado jedu u ovoj regiji. Pogledajte ovaj lijepi primjerak.
Živ je. Jede se živ ili pečen na roštilju. Jako je dobar za bronhije i sadržava masnoće veoma dobre za organizam. Ima i bjelančevina koje pospješuju rast mišića. Zato ih je tako dobro jesti. Pogledajte, ima male zubiće na glavi da bi mogao gristi. Pa to je pravi demon. Vrijeme leti, njihov se maraton nastavlja. Sad odlaze u seosku školu. Oni moraju cijepiti djecu protiv dječje paralize. 2 puta na godinu Ministarstvo zdravstva organizira ovakvu kampanju. Dođi. Margo ima iskustva s djecom, zna s njima, čak i s najbojažljivijima. Ništa se ne brini. Budi mirna, diši duboko. Djevojčice, ako se mičeš, mogla bih te ozlijediti. Hajde, bit će sve u redu. Ne miči se, ne miči se. Drži ovo čvrsto. Možeš ići. Većinom se djevojčice boje. Gotovo se sve boje igle. Ali objašnjavamo im da je to nužno da se zaštite od bolesti. Danas će se više od 50 djece cijepiti protiv dječje paralize. Svi će dobiti obrok. Njihovi će roditelji čak moći naučiti pripremati uravnoteženija i zdravija jela. Danas će medicinsko osoblje iskoristiti priliku da podijeli terapiju za zaštitu od malarije. Hajde, otvori usta. Malarija svake godine odnosi nove žrtve. Najugroženija su područja ona koja oplakuju Amazona ili njezini pritoci. Doktorica Adriana zna da joj je zadaća pomagati najugroženijem stanovništvu. To je također zadaća javnih službi. Za nekoliko mjeseci morat će odabrati hoće li nastaviti s radom ovdje ili će otići u jednu od bolnica u Iquitosu. Prije rastanka povjereno nam je da ovdje otkriva jedan cijeli novi svijet. Svijet koji je već fascinira. To je znak da bi mogla ostati ovdje uz najugroženije stanovništvo u Peruu. Sela poput Santa Marije ima na stotine duž Amazone. Nastoje osigurati malo humanosti i skrbi, ali katkad je nemoguće doći u dubine ove šume. Rijetki se usude uputiti onamo. Sada smo s vojnicima iz grupe 42. To je posebna jedinica peruanskog vojnog zrakoplovstva. Raspolažu s nekoliko helikoptera poput ovoga. Oni stupaju u akciju čim svane i zaduženi su za hitnu pomoć u najosamljenijim područjima. Danas moraju pokupiti ozlijeđenu osobu u prašumi. Ekipa je spremna za intervenciju. Čunčo je zadužen da pokupi ranjenika. Prije svake intervencije ponavlja sve geste. Nakon pola sata leta helikopter dolazi nad ciljano područje. Područje za koje su zaduženi odgovara veličini 10 nogometnih stadiona.
iskusni muškarci uočavaju ranjenika. Čunčo je stručnjak za ovakve operacije. On silazi po unesrećenoga. Ovo je samo vježba, no kako bi bila učinkovita, jedinica mora stalno ponavljati ovu vrstu intervencije. Veoma brzo podižu unesrećenoga u helikopter. Da je posrijedi stvarna intervencija, odmah bi ga prevezli ravno u bolnicu. Ekipa se vraća u bazu. Vojnici iz grupe 42 nisu poput drugih. Dovoljno ih je čuti kako govore o svojem poslu i okolišu u kojem rade. Iako volim prirodu i okoliš koji nas okružuje, ali najviše od svega volim pomagati ljudima u opasnosti, ljudima kojima je potrebna pomoć i spašavati im život. Godine 2004. već sam radio u ovom području i nakon što smo primili poziv od oružnika, morao sam intervenirati jer se dogodila helikopterska nesreća. Helikopter se srušio u rijeku. Nesreća se dogodila na granici s Kolumbijom. Uspjeli smo evakuirati 3 preživjelih i prevesti ih u Iquitos. Nekoliko dana poslije otišli smo tražiti stradale. Svi su pali u rijeku. Za Peruance je porječje Amazone srce i pluća planeta. To je i područje najveće bioraznolikosti u svijetu. Prostire se na više od 6 milijuna četvornih kilometara i preko 9 država. Površinom je 10 puta veće od Francuske. Amazona je golema rijeka, duboka i dugačka. Sve što živi u ovoj šumi crpi svoje resurse iz nje. Sve što se događa u ovoj šumi povezano je s rijekom. Zato se kaže da je ova rijeka srce Amazonije. Tijekom sljedećih 48 sati ekipa će biti mobilizirana na svaki hitni poziv. Poslije će je druga ekipa zamijeniti. Bilo u zraku ili na tlu, dečki iz grupe 42 tako reći su jedini koji dolaze u ovu tropsku šumu, selvu ili džunglu, kako je lokalno stanovništvo zove. I ovamo je nemoguće doći cestom. Nalazimo se na jednom od pritoka Amazone. To je Rio Itaja. Ovdje susrećemo stožernog narednika Lopeza. To je Čunčo. On ovamo vodi skupinu vojnika na tečaj preživljavanja u ekstremnim uvjetima.
Njegova ga ekipa zove Čunčo, šumski čovjek ili oko sokolovo. Pogledajte onamo. Mislim da je to bijeli kajman. Promatra nas s obale. Gledajte, pohitao se sakriti iza drveća. Iznad drveća nalazi se neka ptica grabljivica. To je vjerojatno crni urubu. Hrani se mesom i ribom, a kada čak i proždire strvine vlastitih srodnika. Tečaj može potrajati od 5 do 10 dana. Čunčo će odlučiti. Svi koji su se upustili u ovu pustolovinu služe u specijalnim jedinicama. Ovaj je tečaj uranjanje u neprijateljski nastrojenu regiju. Jedini im je cilj preživjeti i pronaći put. Moraju stići na mjesto udaljeno 100 kilometara odavde, na drugi dio rijeke. Daj mi azimut. 0, 20, 40. Svima su potrebne koordinate, trag i ako je moguće put u sjeni. Dobro je. Moj put vodi ovuda. Ravno. Osim mačete i kompasa nemaju ništa. U ovoj šumi moraju se orijentirati i sami si nalaziti hranu i pitku vodu. Vrlo brzo dečki otkrivaju zamke koji ih čekaju i prepreke koje moraju svladati. Vrućina je nesnosna, a zrak vlažan. Nemoj rezati. Uvijek onaj što predvodi rabi mačetu. Ostalih držite uza se i rabite ih samo u hitnim slučajevima. Sjedni ovamo. Prebaci noge ovamo. Tako. Esto es. Sati prolaze. Ekipa počinje osjećati glad i žeđ. Premda im Čunčo katkad otkriva neke lukavštine kako bi brže hodali, ne govori im ništa o smočnici koja ih okružuje. Najprije moraju naći put i mjesto gdje će postaviti logor. Kad prelazite ovakav most, uvijek morate hodati u stranu, bočno, nikada ravno. Pete na čizmama će vam pomoći. Ako hodate ravno, shvatili ste? Dakle, hodite ovako, postrance bočno. Ne agrado, vrati se, ne čini to. Kad jedan padne, najmanje dvojica stradaju. On i onaj koji će ga morati nositi. Ne želim to. Smočit ćete čizme i to je sve. Nađi prijelaz da možemo prijeći na drugu stranu. Kad vam dam nalog, morate ga shvatiti i izvršiti. To je jedino što morate učiniti. Svakako ćete se smočiti. Čemu se izlagati opasnosti? Čunčo poznaje većinu zamki koje se ovdje skrivaju. Podjednako su brojne i opasne.
Pogledajte, ovo je osinje gnijezdo. Ovo je prilično agresivna vrsta. Kad im krila stoje unatrag, kad nalikuju na avion, to je znak da će napasti. Bolje otići odavde, ovo je njihov teritorij. Čunčo se udaljuje od grupe. Želi nam pokazati da se može preživjeti u ovom području koje se doima tako negostoljubivim. Šuma je prepuna iznenađenja. Ovo je brlog. Unutar stabla živi jedna životinja, jež. Ako ga želimo istjerati, moramo samo zapaliti vatru. Dim će se popeti stablom i životinja će automatski izaći. A kad izađe, tako možemo pripremiti dobar ručak ili dobru večeru. Sočanje. Ispečemo ga na žaru, jako je ukusan. Kad je potrebno preživjeti, on nam pomogne da izdržimo 3-4 dana. Je li to velika životinja? Jest, ovolika je. A ovoliko je visoka. Duga je 50 cm, malo je i viša s repom, a cijela koža i glava prikrivene su mu botljama. Ovdje vidimo palmu koja je također prekrivena botljama. A iznad je voće koje zovemo mehija. Ako imamo bodež, odrežemo granu ovako. To je izvor energije, veoma je važan. Vrlo je ukusno i kad sam jako žedan, lijepo mi utaži žeć. Mogu ići dalje i još satima hodati. Vrlo je ukusno i toplo preporučujem dečkima da nauče prepoznavati biljke. Nije preteško. Nije, to je dio treninga. Trenutačno smo na laganoj razini. Idemo dalje, gotovo smo na pola puta. Treniramo da možemo obavljati zadatke i biti spremni kad jednog dana bude nužno. Nastavimo, uvijek idemo dalje. Hajde, sljedeći tjedan bit ćete kod kuće, dobro ćete jesti. Svi umiremo od gladi. Već 10 sati hodaju. Sunce će uskoro zaći. Vrijeme je da grupa stane. Muškarci će provesti noć pod zvijezdama. Od početka ove misije nisu ništa niti pili niti jeli. Za 1 sat bit će noć. Broj 1. Ovdje. 15 metara odavde u onome smjeru napravit će si smještaj. Sam. Da, sam. Broj 2. 5 metara od njega napravi svoj smještaj. U vojarni su naučili praviti postelje od onoga čime raspolažu. Vrijeme je da prijeđu s teorije na praksu. Imajte na umu da će vas ocjenjivati prema tome kako izvršavate naloge. Instruktor je rekao 15 metara s razmacima od 5 do 10 metara. Ekipa se mora skloniti i zaštititi od kiše, ali i od paukova, škorpiona i zmija, kojih u tami ima u izobilju. Ovo je najveći mrav u peruanskoj šumi. Njegov ugriz neopisivo boli. Može čak izazvati vrućicu, dakle moramo biti veoma oprezni. Ako te na nesreću ugrize, nipošto nije dobro uroniti ugrizeno mjesto u vodu. To dodatno pojačava bol. Kako bi se zaštitili od višestrukih opasnosti šume, dečki moraju uspjeti zapaliti vatru bez šibica, služeći se samo 2 komadićima drva. Treba će im gotovo cijeli sat da je zapale. Ali večeras ih više muči glad. Jeste li jeli? Ne. Zato što niste ništa našli? Da. Sutra će biti naporan dan, zar ne? Da, naporniji nego danas. Prvi dan imamo energije, možemo preživjeti s vrlo malo vode. Drugi dan već počinjemo gubiti snagu. Ali možemo ići dalje ako ima vode. Voda nam je prijeko potrebna za preživljavanje.
El agua es básico acá para la sobrevivencia de nosotros. No ha cambiado nada. Los zapatos. Što se tiče obuće, toplo vam preporučujem da se ne izuvate. Da, ne izuvajte čizme. No deben quitarse el zapato. Izujete li ih i ostavite ovdje, ući će vam pauci u njih. Se van a meter en los zapatos. Isto vrijedi i za zmije. Trae una serpiente se va a encontrar en el zapato. Zato ih nipošto ne izuvajte. Ya, entonces no traten de no quitarlo. Sada su 23 sata. Noć će biti kratka. Već je 5 ujutro. U redu, gospodo, dižimo se. Vamos a proceder a levantarnos. Pregledat ćemo vaše nastambe i prozvati učenike. Conteo de todos los alumnos. 1, Ovdje, 2, ovdje, 3, 4. Excelente. Odlična noć, na suhome. Padala je kiša, ali Krogmis ne prokišnjava. To je dobro lišće. Avance, avance, estamos llegando al punto. počinje novi dan tečaja. Jučer su prešli samo 10 kilometara. Moraju ubrzati. 10, 11. Bájame tu cuerpo. Dame la otra. Listo. Hajde, hajde. Gdje vam je moral? Gdje vam je muški moral? Onaj koji vam omogućuje da se smiješite. Već 2 dana nisu ništa jeli ni pili. Dva sata poslije muškarci i dalje hodaju. Ali sada im Čunčo prvi put otkriva jedno od svojih tajnih preživljavanja. Ova lijana, ovaj korijen, to je paokilčak. Neobično ime. Ukusno je. Utažuje žeđ, zar ne? Ne, samo te dovoljno hidrira da možeš nastaviti hodati. Hoćete li sada jesti? Upravo nam to najviše nedostaje, da jedemo. Piju do posljednje kapi. Malo poslije Čunčo, svjestan da ekipa ne može dalje, pokazuje im da su okruženi jestivim biljkama i da se katkad dovoljno samo sagnuti. Samo trebamo pustiti da priroda radi svoj posao. Vjetar nam pomaže. Sve nam je pod nogama. Ova palma je pala. Pokušat ćemo iskoristiti njezino meso. Kao što vidite, to je srčika asaija. Palma se zove asaj. Sinoć smo upotrijebili njezine listove za krov na svojim nastambama. Mogu poslužiti da se napravi prostirka na tlu. Ne krevet. Krevet je nešto što imate kad ste u gradu. U šumi je to prostirka. Komad srčike, da on ima straga. Bilo bi još bolje da imamo kokosov orah. Si quieren unas cuantas fotos que hubieran tomado después para su diapositiva cuando van a las clases. Malo dalje ekipu čeka još jedno ugodno iznenađenje. U ovom deblu ima meda. Samo ga treba izvući. Čunčo će preuzeti taj zadatak. Moramo biti oprezni, mogu ubosti. Kad ih ne poznajemo, bolje je zaštititi se.
Preopasno. Čak i Čunčo ustuknuo. Pero así como está todo. En la costa, tierra, selva y en el mar. En mi pecho late un pendón. En mi patria. Prošla su još 2 dana i napokon se približavaju rijeci. Ali nije došao kraj njihovim mukama. Y con mucho orgullo lo sabré llevar. ¡Amo de la selva! ¡Amo de la selva! ¡Terror del enemigo! ¡Terror del enemigo! ¡No existirá enmarañada insuperable! No existirá. Iscrpljeni od prva 4 dana u džungli moraju se suočiti s novim kušnjama. Ne znaju što ih čeka. Gospodo, sada ćemo prijeći rijeku Itaju. Cruce del río Itaya. Kakve vrste opasnosti možemo susresti pri prelasku? Encontrar en este cruce del río que vamos a hacer. Piranje, Piranje. Što još? Piraña, jegulje, Jegulje. Što još? caneros. Por eso Opasne ribe. Zbog toga nosite čizme. prva 2 dobrovoljca ulaze u vodu. Otvaraju put ostalima iz grupe. Čunčo ih zadirkuje. Pazite, može vas napasti piranja. Možete se susresti licem u lice s opasnošću. Možete naići na krokodila. Ako imate najsitniju posjeklinu na nozi ili bilo gdje na tijelu, piranja će vas napasti, gospodo. señores, por eso en todo momento uno hay que estar moviendo los pies. Morate se uvijek kretati. Može vas također napasti anakonda. Morate biti spremni obraniti se i udariti je. Ako vas ipak uhvati, možete je se riješiti na samo jedan način, a to je da je ugrizete. Hacerlos es morder, señor. Ugrizite je. Morderlo. Vaš je život kocki, gospodo. Tratar de salvar como sea. Jedini način da se obranite od nje kad ste u vodi jest da je ugrizete. Jasno? ¿Sí? Así mismo yo tuve la oportunidad. Imao sam tu priliku, ako se može tako reći, da sam se izgubio u prašumi s 12 godina. Bio sam izgubljen 6 noći i 7 dana, negdje usred džungle. To mi je bilo vatreno krštenje u šumi. Morao sam pobijediti strah, tu psihološku bol. I uspio sam. Y poder vencer el miedo. Tada sam postao odrastao čovjek, velik ratnik. I ovaj prostor živi u meni. Zbog toga već godinama podučavam svoje učenike. Čast mi je što ih mogu podučavati i prenositi im sve što sam iz iskustva naučio. Enseñando muchos años a mis alumnos, es un privilegio poder enseñar todo lo que yo he podido obtener la experiencia suficiente. Estamos simulando que al hombre le agarra un animal para eso. Sljedeći dan, promjena mjesta. 3 sata plovidbe pirogom prema nepoznatom odredištu. Vojnici su ukrcali trupce koje su dan prije posjekli. Opet ne znaju što im sprema njihov stožerni narednik Čunčo. Vamos todos unidos. Ajde, gospodo, moram ostati na okupu. Sada ćemo se spustiti rijekom prema sjeveroistoku. Empezamos a bajar hacia el río, Nova kušnja. hacia el noreste. Idemo. Vámonos. Pazite na trnje na granama. Mogli biste se gadno ozlijediti. Fin ahí. No se peguen mucho. No se peguen mucho. Abren un poco más acá. Ovdje rabe debla kao plutače. Otišli su plivati 5-6 sati rijekom u Kajali, još jednim pritokom Amazone. Skupite svu snagu da stignete na pravo mjesto. Ne gubite vrijeme. Dobro? Ovo je naporan trening, osobito nakon dugih dana provedenih u džungli. Čuvaj glavu. Ova je vježba jako važna za nas i još više za mene, Čunča, koji svaki dan nadzirem ove vojnike. Na meni je odgovornost da ih dobro obučim. Moram biti oprezan i dvostruko više paziti kako bi svi postali dobri učitelji. To je moja dužnost. To je moja zadaća. Eso es mi función y eso es mi deber.
Pustolovina se nastavlja. Za nekoliko dana ovi će se muškarci vratiti u svoje jedinice, neki kao instruktori, drugi 1000 km od ove ekvatorske šume. A Čunčo će voditi novu skupinu koja će ispitati svoje granice na ovoj rijeci koja ga fascinira još od kako je bio dijete. Odabrao Đelo Hadžiselimović. Spikeri Željko Tomac, Natalija Stipić-Matović, Helena Knezić i Drago Celizić. Preveo Vojmir Špoljarić. Lektorirala Kata Zalović-Fišter. Tonski obradio Mladen Klancir. Pripremila Branimira Borčić-Nemec. Obrada Hrvatska radiotelevizija.